Kali apa ni ban? Kapakap. Main camat ko cakap pengakomui. Kambing kiong komu yung macen mo sambil rong mencangin rawat. Kung kiting kaya kiti macen wet. Kailan nga naman saro yo erpitin nga naman saro wet. Sudah pinay kel sudah ilalokong. Ako may ginututre. Ahnsou David sali kiti marang kaon Jesus Christ Satan o planen may aban tisamwe ki patakot. Sodra ang plane bang paita Satan pagkengkak tisamwe patakot pagkalusen ni lobo kabang bilus sa kokolat. Marang kaon sang kamao Jesus Christ pagmubukat Karos. Amen. Allah benadairan kawitin rawat ang masani. Kahrepen Atail kin Anahne, Tuhpene o Kaukaudek, Ahnsou Karos. Kahrepen Atail kin Anahne, Tuhpene, de Tuhpene o Kaukaudek, Ahnsou Karos. Ren puk pangucanin puken Hebrew ilaw te isek, rejik reisek limau. Hebrew isek reisek limau makucaya. Atail te trokadisang Atail tiyakin pakun pene, tuan ekay arkin apuen ki wuya. Tuan ekay araikin apuen ki wuya. Ikilang tiway nan shergan rahwat malawlaw. Randyogin tir, rahwat malawlaw. Pagi ekay arkin apuen ki wuya. Isa kay bukat, arwat ng dawa rahwat sibayang sarawi. Pemiyai sing katuro kis pamuya. Mau ran sarwi ko to yang panjang. Ran sarwi ko to pi kakle to abel oh ran wat sibam yang sarawi. Tapi ram ta kin Tuhpene ni Kaukaudek ni ran kan nan ni so tikape. Oh sibam yang pangagi. Takut. Tuan kay rai kin apuen ki buya. Ima bukcharo masani. Kay kin pelatahan saudara yang sarawi, kay pelatahan saudara yang sarawi, oh ibuya. Atail nanti yang kakelakan nan kapeten emenemen, patuan mail esle ranen kau no kerendor. Kahrepen Atail dalagin Tuhpene nan 10% quote. Kaukaudek pene, pagi ranen natai komor kerkeren tosang, ayo. Kerkeren laran so Karos. Amak dia bangkin apuen ki Tuhpene o Kaukaudek pene. Kita lono na batay maur. Pagdali bang so kau tilaw sa tem piti kita dali lusang ko mo magdalalir ng kauno. Pagkita certain nyata wala sa bulmen code apan nanti yang en koto kita mengkoprik ta chang ren code. Pagi kale po sa men ko lawa sa mabang kulay nan len kisiniye. Amen pil wa Karos mega kwa. Kailang pin me memory yung Satan God. Satan sila bakbako Israel. Satan pil kailong kin Israel. Apoy ita me nanan yung wa Karos me bangkak yang ikulan ang len sinye. Kadak dalter so kautiyo so tapil men yang Kaukaudek ni raning kautengkan. Paglang Satan mga tumasaan ki Israel. Kising wanim kisayang ringan aban taper. Ito pata api wanimo. Api o rit pasang wanimo. Dahil lusang era tayo kumahor. Kata penyan tayo kumumutang Kaukaudek pene o eyew pene soda pana chan song kitail. Ing ko siya so soda me tuwi kay me kung wiya lulul pinogok kelay. Alew chuyo kilasang abangkun la. Tuwete niya tayo kumumutang Kaukaudek pene. Kitailan ki kelen ko di yang kitailan so Karos. Imagata kitailan anak kitailan kongkong ang emenemen. Penyata kin Tuhpene Kaukaudek pene kitailan kongkong emenemen nang Kalos sa siluya sa kuno ko siya. Imagine in Christ o kapaikan Karos en rongawan katiray kumail la. Kumail patak pene o pilpeno pene nan pungamail ni songen lo kaya songen lolokong Karos. Kumail kol ki kolen Kaukaudek ko kol sarawikan kumail kol yang kot kapi nga nan mong yung umail kan. Ikapan na dalan Tuhpene Kaukaudek dalan kongkong ang emenemen ko kol ki kolen kapingkan kang kakilali emenemen ba ikarba wot rano karendor mangko. Asir bang tutuwete. Dalan
uyaki kin sinasala so deba yang Kautek ape so ranin Kautek kang tanane ko to Kautek. Mia patrong wayo me patrongan no man is an island. Masih awen ko say what no man is an island sote armas men kak kelep sote. Armas men baning tama bang kelep yang wo ke me sote kelep nan leng. Karos pa neo pene nan leng ren kot. Kasi bang ko kelep nan leng. Sote armas men kak kelep nan wayan kot. Katak dalanan ek Thailand moteng ka Kautek penan so Karos. Kongkonge emenemen. Kongkonge emenemen masinin kot kolin ngeni kan. Patpataki yang emenemen krai masinin kot. Pertama kita wiyak met kita kongkonge kita. Thailand wiyak ke lain. Peranu kerendor. Ika menraiter so Kautian koto yang ka Kautek. Yukusian yang kami randrio ikin kilang tiwai tiren aramas. Ranwat Jairail. Paya kay ginapayan kiwiwiya. Renter ko yang Kautek. Ahnsou rabang pila Ahnsou rabang ko to Kautek. Teman-teman, masih ada macam-macam Atail. Kil-kilang kasi wanim kasi bang ritadangi po yan api. Kita mamawin main ko. Mamawin palingin. Kita wiya mamawin. Mawin palingin yung magdami milolet. Eso cik-cik, inen lap. Keras ketom maun yang setenoi kolopula. Pokemauran kak lelong Atail. Iwan lep-lepen maun mekono ketuyak Atail. Ada nampak suka uti. Eso pun. Dahil tanan-tanan dan wia karakar kikot. Ahnsou Karos. Nang rom lau desa silui dari kaisa keu ko saya. Kumai lu tampan wia met. Kumai lese me ye Ahnsou met. Ahnsou me kumai pan pirta sang amal mer. Ahnsou tapan suka uti tang-tangangakan. Dalam pirta sang Atail mer. Poi Ahnsou Atail morlak kerentong Atail keren sang Ahnsou Atail tepin poson la. Ranwat Atail komor keren sang ayo. Laka ba mambil keren sang ranwat. Pali ba mambil keren sang laka. Pela mang keren sang pali. Katakdanan dalim pirtayo rano dalinda. May ni rano met. Ramo ko na bang ating buruto. Met met paen kang kakilali Atail. Thailand kak talenter so Kautian rapagakot. Met lakab may ni rano masu wiyaw pali bil may ni rano met. Buya songot kokola. Putang ko na bang ating buruto. Menta magday kang. Menta magday churupi kami lele ababang buruto po. Amasan me masan ibang proto. Wali kumail. Kailangan kukop me Christ niya bang ketok kayo. Apa ita kukop niya bang ketok kayo. Pini ka din masan imed bang proto. Ketok keryaw uta na bang proto. Menta magday kalika mo tekday kang utang bang proto. Pagkita po me ka din masan ni. Kadagdal teso kauti. Atail komor kerento sanger ni rana da debin poson la. Ime pukcara masin yang Atail. Atail met tuwa komor magdalalir ng kauno. Kasi kambali komor wet. Terso kauti yang komor magdalalir ng kauno. Memoryang ni. Kapag dalundan kak kongkong ng Atail dalang kak kongkonge emenemen Atail na mowet Atail bandanan dalam pokong kot mun me Karos. Atail bandanan dalam pokong kot mun me Karos. Magtayo dalam pokong kot mun me Karos Atail utamban kongkonge emenemen Atail. Nan Mark raw desa kriyaw silisek ko saya. Erke utamban pakong kauno amak eri erke utamban pakong kauno amail kot nang kabeda munsek ngeni munsek om lamalam Karos unsek o om kelunsek song Karos dabang kilang kot magdabang metwe kot Ahnsou Karos pakong kot Ahnsou Karos au dang dabang kapaitak dalengin
Tuhpene, Kaukaudek pene, Kongkong emenemen, Kokoli ngenikan, Papatake emenemen. Pagda pakongkot. Tak kesempal kian emenemen kita ada komor. Tak kesempal kita emen kita ada belusang komor. Tam patak bentan yam komor lar, isu kami lecong patak mewi amet. Pagda kak lusang tak komor, ending nang buk carawi. Atak jalan Anahne, jalan medang kau jalan mor dan lama paling ini jalan unsek, berjalan kak bil kongkong emen kecil, ranakan Karos, raning kau tengkan. Jalan anak jalan uyamet, berjalan macam ni, jalan tepakong samba, dokot memiminan samba. Pakongkot mon me Karos. Magdebang pukatakan sa sin tipsokis. Teksin megis nan samba. O inda magday pakpoke. Pakopen kot real tiktikla. Dahil pukata sa sin tipsokan de song tekan sulibil. Damagdebang pakong. Apo talente pakong samba tang puk charwi. Masin yung tay. Talenter kalmangi samba. Akdalen kawakalan nanday matmataw. Magdai sote pakongkot, yatun de bangka wakilan ng matmataw. Kasi bangka wakitala ng matmataw. Pagkasi pakongkot ki Atail lama-lama unsek. Ertamak de bang pakongkot, utang de bang wat-wat kamasan. Ong Atail ng rangan Karos. Maglang, miye Kahrepen Atail ng kopre yung rong-rong, wat-wat kamasan yung kot, ran Karos. Paiyabi mo kayo kasampal. Pagkasi wakilak kupuran kot ang Atail. Enggak kewakit na natay matmataw. Masining kot Phillip may pang kakwakit na natay matmataw. Natay pang wat-watak ran Karos sa lololanan masunwit. Sila may kakwatak masining kot o indao ngay kulit yer masuno. Watak kasangayan ng bukan Genesis ng bukan Revelation. So, wat-watak ran ko reo parne kakabil purulang bil nom reading schedule wat-watak. Pagkatapos katreki at ay matmataw. Masining kot pagdating wewe kila kot merklang nan buk caraw nang bukan son ko siya mapsong Karos mo kot uya pun sampan son par silume uya ke chawum itu dok Christ uya ke chawum itu dok pun sampan masong Karos pasong injing din nang buk caraw so ta buga mga kulidi nan samba iwan kot magday bongbongi kot men lap magday bongbongi kot men lap. Tayo bilang anak tayo wewagi kot manet. So di dalam ko to, oh iba yang cara berang orang dapat ngai berpulau given ni buk cara we pulgi di bon shelf kan dan ai kopa o bilang ai berpokata. So kita anak tayo wat masin kot na ran kan kot we memang kawal ya kapitan na tayo mat mataw. Pagkatay pongpongi kot men inen lap. Kata tayo Anahne. Nanti yung matag nila pagkaroigan. Asetan, mamie puk pandinda pampetsa silu. Takoti ran tayo, takoti ranwat yaw sabang ko lang ye. Ang ran mo kotokan. Pampetsa silu. When setan na so to mekot ang kot. Akot mo tayo pumungi yakot men me inanen lap. Kata tanan na uwagi kot menet pagkuburan kang pagpaytare Atail. Dami ka ding huriyan kakpaytare Atail. Pagtail mamawin main ko. Dahil sa kak totong masanin kot. O peiki yang atali munjiji trepelonakan. Magdasi uwagi masanet. Katak talanan natin uwagi ni sede na parto ko sa Christ na sapteno dama Christ masaniyong. Kahit dekin pilawada marasang kakap. Masan korin mapulwasanan tawasan kot. Masan Karos may puluwisanan, bukcharawi. Kahrepen na sana nagdalan, kongkong menemen, o Kaukaudek penebagi, miyang muralayo bang uyawi. Muralayo bang uyawi. Populasang yo bang uyawi. Populasang nan renkot yo bang uyawi. Nan Thessalonik keryaw, ilaw triyaw rikselu.
Ko saya. Kumail ter may dong amen pitikin kumail songen lo kaya bukat. Pagirano sudapan ko to law kayam seklan upene koros pangyawi. Upene kor uwang at amasin ko to pangyawi. Nampukan wayo ko saya rebellion. Great rebellion pangyawi. Uwang at amasin ko to pangyawi. Akay pang populasang. Majlis may pang populasang ko. Mesodra wawagi masinin God. Mesodra persekin wat-watak masinin God. Irayin pang matang populasang. Kumail ter may tong emen pitikin kumail songen lokaya pukat. Merano lelator. Pagirano sudapan koto lau kaim ceklan upene koros. Panwiawi. Uang atais, uang atakot. Panwiawi. O armas sudo pan parto me pan pekacar lang na nel. Bilang, upene yo panwiawi. Pelian takot yo panwiawi. Nan Timothy kerjaw la payo silulil payo ko sa yamet. Po Ahnsou pan lelato. Me aramasakan sola pan men rong patak melel. Isaramas kami kin rong patak melel ranto yo solang. Karos mekateng right Christians. Mekin rong patak melel lima Timothy kerjaw laut payo siluli pa ko. Po aramas Ahnsou pan lelato me aramasakan sola pan men rong patak melel. Apre pan itawin la pain insanaray. Ora bang pilatang pen Israel sumbatak tuoto me bankin kosko yung Israel song kan merakin men rong merakin men rong malam ya rop yaw na way na mereka na mumotso na mereka kan ran bukat rop ya rediyar dame me tuoto pregak sanger kauno o ime buk charawi kop po Ahnsou pan lelato me aramasakan sola pamen rong patak melel. Wo kirakin rong mas patakan God. O Ahnsou lelato me sola pamen rong. Apre pan itawin la pain insan Israel. Ora pan pilatang pain Israel. Sumbatak todo me pankin. Kosaya yung Israel. Songkan merakin men rong. Saling Israel kan pan men rong. Rambukat patak todo yawinan na mumutso kan ligigan me. Oh, tuwa na may bangko buwala. Christ so yang. Yet tuwa na may banan ki pepol. Christ so yang. Yet tuwa na may banan ki transcend. Tung patak mo, oh, armas so men wrong. Okay, yet tuwa na. Okay, pang walang i-apply tamay wrong. Puyang ka ko buwala. Christ so yang. Kilang, ibambil karasala. Mag-driver rapaki Atail. Kamaulan sumaw kan. Kadikin Christ mag-driver rapaki. Tayo oh, mumotsohin kapag armas bikin mawala sa nansuma. Oh, ipang wala man sa sumawat. Pagi rembil kapag pinjinin mawala. Kasi rapaki Christ. Kasi bang mawala. Pagkasi rapaki Christ. Baka bang rapaki Christ ang sumawan bang mawala. Mak-Christ ito yang kasi bang maula kami lileye. Pag-Christ ito yang. Repan sope waysang ni arong memelelo o may dongar Ahnsou patapat malakan. Kasi malakan marabanut men rong. Patak melelo repan sope isang. Repan men rong. Ni menran. O ape pukat biyaw ram pukat. Karena yang berkata yang puputian nang kukup berkata wat ranwit. Karena yang kita dalam karena yang pukuk buat pampaita. Jadi pa yang milole. Jadi pa yang berkecam patak melelo. Yung kata tanah Thailand. Tuhpene o Kaukaudek Karos. Amen yang kakakaliay Yemen. Watay komor karendor. Na Nipru iralaw triyaw riksilu ko siya. Yatwe,
Kitail kak eriat wak kitail kak pitsang kolok. Magday pan so kau ti yung songon komol labo. Ben kau na metapin loki to komol wet. Muri rail ko may yang rongasang reap kamilele tong kitail. Yan wak day mga pitsang kolok ng long time wak day pan so kau ti yung kay bergaksang padak medalo. Otan kololok pan lelong koros ni pan bergaksang kot. Lepen katek pang uyawi yung rail. Orang manali kololok. Tanda-tanda ni remek dagang wadak mekras masani. Pelagan main ni maramu cakin kau sejang ni saudara kan paluan naramat cakan. Cakin kokop kin maramu. Tama keras masani yung rail sejai kumail. Mai koko isang yak mai makin uyat deep kan. Ya. Udah kak pambak eu dalan as a Christ, memori Christ. Tribal sobesang. Oh, makituat mai chong na ba metuat na din rak nan samba na mo chong ko takan rampat. Kata mi bangko ng Kitai kanayang bugda de yang pitita nang kukup me wiwiawi. Ngarma sudah ban pergaksang. Ocho kau tiang. Masa nomor komor kilar. Na ni pru raut isa kriau selu ko saya. Upuru isa kriau kisu ko saya. Labin masan labet. Pureng kateda tuan mekan. Mekapik ta arpan magitita. Nambukan wayo just shaken. Arpan magita o sora la o mek. Sora kak magita kan me pa mimite. Macam tama yang kot pambile wicit. Abani itik kapik kita kan Karos. Memerakan banyak populasi. Kot kesini jidik. Kapik kita kan Karos dan ran bukat. Memeratakan beban pisken lasang. Ame tengah kami beban luweti. Ita kemen reng kita rawat. Kita wiat tengah kita belum mau kita beban populasi. Wajib wiawi manggu. Lebih masan lebih pureng katede tatuan mekan. Mereka pikta arban magitita o sorala. O mesoda kak magitita kan meban mimiate. Tanan yang tanan ceng di. Pat yang kau tengkan Ahnsou Karos. Kiam kot dal bagong kot Atail unsek. Kata mata kata kel. Pada dibayang miminan kokop mepit. Rebellion yo bawi uang atayo bawi. O metode ban perkecam batak menelo perkelam batak likam. Iti wiwi au mango. Tanana tanan ceng. Ceng pon kawan Jesus Christ pon takai wat modai kecik tapawe. Atau dah makak tengah pun takai wat dek masan ingo tong tail nan ran kan Karos. Pagdalan lolala. Masong benar mau lel kita jalan kasi kita ceng. Dan Nabi Jesus yang puri yang tidak mau ning Christ Karos. Punian sawaban lel dok malang ka pelian dok mal buya kasi. Kadang jalan meratau dalam puputi. Dalam kasi. Dama makak tengah ki. Wadak masan ingo Ahnsou Karos. Pengibang kakak kailali tayo. Mengkar kilai repkot. Kol ti changren Christ pagkata pupchang. Komu yamen mayang rong patak potet ranwet. O komu men likur lang maran kaon Jesus Christ. O kasamu yung inanamu maur. And wiyala am kaon o son komo. Akom itawen kapakap and lukwet. Kalangan yan komu main kaon Jesus. Ikamelele o poson. Totok makom kachin wiyata. Nilobuo pariakit samalaro. Ikamelele me intamu makalegal makom kakaredier nilobuo painieta sanger nan tip o ranwet ikotomomu
dat bangkitip Karos may wiyayang komuyar sang mas o lel rangot. O ilukay komuyong nanay maur, komuyon ketlong wiyala ay kaun o ay son komor. Sang rangot o kokolate, solar ayong pengay, ap me Karos mo itong komuyar. Kalanganin komuy po'y kamelele, me ay tungol at, yang injing dinan, sapol mo ipuken komor. Kalanganin kupuren korusyen, kit momotso en Colonia Assembly of God, pinluklukete, Karos, melel irailkan metungolen ki, Anahne palingen, malkak eker telepon nempe, silu riau sero, wano silu payawisu, o atungol email, coloniaassembly@gmail.com o at Ahnsou kautenkan na kompilmen yang patenki to Kaukaudek rasarawikan dimenseng klok eisek pilni apengkan nisoti klok su Kautekin kapakapen ananakan o mepuli-pulikan pilikin uyarail Ahnsou Kaukaudek klok isu nisotik nialemukan. Kalanganin kupromail korusyen.